lijepoga društva. Moram vas svih zabilježiti. Mišo u kadru si, Mišo u kadru si. Opušteno, ne treba se više ništa. Znaš koja ću tebe slikati? Ajde, vidimo tu makinju. Da vidimo makinju. Slika na sliku. Tako je, evo malo ambijent, evo ga ovdje i gospodara našega domaćina. Kako se? Ajde, tako dobro. Evo malo gledamo ambijent. Ovaj lijepi mir ovdje, stvarno je predivno. Delegacija. I u šumi pa sve. Evo mi smo već došli na uzvisinu pred groblje, a veći dio njih je išao pješke. Evo ih još malo. Nema sve dokumentirao, nema u mene. Evo imate li što reći? Tako je, s križom. Ali nema daleko, još malo, no, mi vidimo. Mi već vidimo gdje smo. Evo ga. Kako je ti vidi? Koga tražite? Malu onu žabu. A, kornjaču? Evo. Ne vidim je. Poholi, pogledaj. A, ne mala, baš i slatka ili kako. Ne možeš uopće vidjeti čovječe koliko. Ajde, uzdravlje. Evo, gospođa. Bravo. Ti nešto staje? Lupka jedina moraš uvrti.
Da malo snimimo njegov restoran, unutra nismo bili unutra u restoranu. A nemoj mi da mi se... Papa. Kolekcija cijela. Mama. Hvala na svemu. Pozdrav. Đuro, još jedan Fadio. Ću vam da ruku, a? Ništa ne treba više. Iz kamera. Mala kornjačica. A tu živi ona. Ona živi tu. Stela Marić. Promoda. Daj meni što, ajde. Hoćemo. Ajde. Sam je rekla, mora danji 500 sam, ne treba 1000. Nema veze, ajde. Pozdravi tvoje. Jesmo mi imali još? Ti si Amerikan neki. Ja slikao, ja sam reportaža je. Ovo ide u HT Du reviju. U Du program. Evo Šveca, je ovo Švetac? To Švetac. Pardon, meni ovo. Hvala. Evo kapetan je tu. Možemo daći, dobre. Našao si me svaki dan. U mene u novčaniku neđe karta, čekaj. Evo nas, ušli smo u brod. Brod je pun. Aj nožne, kolekš.